thir tu te chibai ule charte akania eka channel min lo thir saka min lo subscribe sak tu jong song te in zawai chunga lom thu ka se ani eka channel hi subscribe lo ten khong ai taka min lo subscribe sak tu rin kangen bok chewa Longkai district thil theng langsar te lo thil song theina turin notification bell kha min lo ngai pui mo sakin ola min lo da sakran don nia ole veni a hian COVID-19 shileng me ka Longkai district din mun tharlam ber kan ngai thanga chumi pa ka chuan district hospital a building sakthar covid care center atana man reng shwe kan puntak hloi wanga son along ai ta ka wangin covid care center mun thar eklavia school tun chuma hian kan thir ho dona la felo tam tak kan omanga a video in karon ti chok don ani ole tuna chuan COVID-19 shileng me ka Longkai district din mun tharlam ber hetiang hian lo ngai thlang u Shileng awanga Longkai district chunga government quarantine facility le home quarantine a khungsan mek zat voin tlaidar nga thleng khan mi zat ni ania anjinga mi som kole panga hi facility quarantine ni in mi zale panga chu home quarantine anni thong voin lama state pon atanga lo thleng thar mi pakhat awma tourist lo cha dalu ngal ania nimina district hospital Longkai rapid antigen test a covid positive mu chua thar mi par ruk mi pa pali le mi chia pani ta chu covid care center dalu ngal ania covid-19 positive en koldam mi pa so voin khan covid care center atangin chu atir ani bok ani Longkai hian thunet mangin sample sangkhat zanni le pasari endik ani to a rapid antigen test mangin sample sangthum janga somre le paruk endik ani to bok ani heng endik atang hian sikai covid-19 positive a hi somni pani mu chua to ania enkol dam to hi mi za somthum le pakua anom to positive enkol lai hi mi somriat le pathum mi pa somli pali le mi chia somthum le pakua ania heng jinga mi pa pakhat chu zetam sia thon pe ania abak mi somriat le pani hi Longkai covid care center enkol me ania an khisel na din mun vil reng ania ngai tom anom lo ani voinia rapid antigen test manga contact tracing tia sample test te mu chua anom ni a riat ania hero hi chu naktuk lama atotala hian ron da tel ani ton ani tuna Longkai district quarantine din mun hetiang hi ani medical quarter sa hian mi som le pani anom meka tourist lo cha hian mi pakhat winaron thleng thar da ania covid care center a hian positive case vek mi somriat le panni tuna hian nam mek ani heng ba ka hian in lamen khong sang home quarantine kan te hi zale panga tundin munan om meka ti chuan covid-19 shileng mek awanga Longkai district chunga khungsan hun mangmek te hi anvain mi zanni anni ole wina hian voinia district chung thil theng then khat kan thir ho don ba ka covid care center atana man eklavia model residential school chungchang kan thir ho bok don ani thir tu te ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell min lo na sak turin karon ngen che ani voin khan Dr. R. Lal Thangliana Health Minister chuan Longkai to in MNF office a thu seina hun mangin MNF zom thar lom luna ani bok Dr. Thangte hian voin khan lelang in Longkai atloa December ni lia Lai Autonomous District Council noya MDC in khanna nei tur campaign borwa kal zela puthangte hian MNF District Headquarters office a thu seina hun amanga puzoram thanga kai suai mi pui sarkar Mizoram lalpan min pe a LATC apo maktak main
yalpan MNF te avoi khatnan sarkarna min pedon ani tin lairam mi puite hian MNF hi min enchin vera u atia puthang te a chuan a soizelna in than dona pianga direct funding zuar thin te hi naupangin chu thum mum a muam lo laia a thum chuang lo ang hi ani Delhi tang atanga kan hlo thing chep tia social media kal tanga thedar chiam lammani lo an soilai hi a ngai lai beran yang state sarkar piang thopui thiam hi an ni hlo nge thin tin tram thum sarkar na kai soi to puzoram thanga kai soi na in flagship program CDP chu sileng in ziom lam apan huna ma kan langa Mizoram hi SEDP mangin kan khai chuak don ani atibok MNF District Headquarters Office Longtai Bazar venga inkhom na hi Pularam Liana Koni President MNF District Headquarters Longtai chuan akai soya Health Minister Zuitu Pularin tlong asailo Deputy Chief Whip Point chu soina hun mangin LADC MDC election kan neya lairam mi puite zara MNF chuan sarkar na kan siam ngai dona lairam hi khai choin om dona ni atia Congress rilru ban sam chung silova BJP zom ringot ho hi beitak anom lo ani atibok he huna hian doctor thangte hian tun na ya MNF zom tharmi engam zat alom luta lom lute ayo hian pusure sakma LADC sarkara planning board vice chairman chuan thu asaya chakma autonomous district council atanga he hun bang tural kalta hna atang thu soi ngai thak ani bok Minister Dr. Thangte hian Central Wele Soitu te kom halin COVID sileng meka COVID care center son ani ta wanga mamo tam tak om chungchang le health facility ti changtun ba ka in thang mai turan ni chungchanga in khan boru ka wanga har satna lian zok district mi puiten an tolo na tura malak saktura Central Wele an ngen na an hena lo then chu arang theyang bera ngai tua ti hlotin ani tur thu alosil ani Dr. Thangte hi voin chanhulam khan lung leilama alet le ngal ani pu Kiran Rijiju Minority Affairs Minister chuan Mizoram Autonomous District Council ten mason na lian zok an le theinan ramdan puin huaya 6 schedule chu siam that ani don ani ati Minority Affairs Minister hian Nimin Khan LADC than puin nei tura an party BJP tan campaign turin sanga wathenga Mizang Khan siha ariakin voin chun khan Longtai Bazara BJP office an party soitu te ma thusoin hundai tak atanga lai mi puiten an lo be seito ramdan puin hoya 6 schedule siam tha sumle pai baka council in real bol na le thunai na lian zok an nei theina na central sarkar an ngen na chu ti hlotin ani don ani tin he huna hian asai pu Kiran Rijiju chu sanga watangin Longtai thleng motor mangin akala kongpui chhia ati thusoin Ministry of Road Transport and Highway a kongpui siam that ani theinan thlen na tum thu asaya Sport Minister ani na angin Longtai district tan ti thei tam tak ani thu he huna hian asai lang bok ole sileng mek chuan Longtai ko pui chung le district chung khothen khatte arun mek ania ni tin sevei tharam mu chu ani ta zel mai tuna chuan engang takin nge he sileng laka kan hin theina tur hian ma kan lakang ti hi ngai tu tham tak anita COVID care center kan man lai district hospital building thara sevei positive te anlen tak lo awangin son alo ngai ta hian maya chon hurama Eclavias school sakmek lahon lo churam chang taka man tura malak ngal ania Longtai DC Dr. Andrew Van Dikale Health Department lama kan officer ten thei top chua man lak nuin helai mun hi man thei tura buasai anita ani angkim mai omlo watanga buasai anga wangin Health Department laman buai thea muang chan chi ani lo wangin thei angin ma an langal chara hetiang tura buasai sa nilo na chu in thiarna in bualna siam thara lo ngaya khum mattress angkim mai electric thangin heng te hi helaya hian atharangai vek mai heng song da ani theinan hian Central Wele branch Wele nimal le kan dam do in nei chun Christian Hospital le
Lairam Christian Medical Center and Hospital te po an bang chung lo kan ti thei tok ani tia luang chuak te an va fakome ole covid care center ta na kan man tur Eklavia School ilo thir chiang don teang chon hurama Eklavia Model Residential School longtlai hi kum sang ni le som pasari February tha atang a sakchan nin tuna hian an zo fel thek towa kumina hon man be se ni lain shileng awanga covid care center man ani le ta awang hian hon hun tur hi hriat thei ani si talawani academic season thara poruk atanga por ria thleng class tan thei turin ruam han nakal pui mek ania tribal affairs noya Eklavia Model Residential School sakmek hi cheng nuai sangkhat zaruk senga saknin building som le pani om tura ti ania hemi ba ka hian estimate a omlo mi pa dining hall chu sakbel tura ti anni angin sakbel ani bok he na hi notice consultancy services aizoten an thoka girls le boys hostel awanga thoktu principal le zit tier 2 te quarters om tak bok don ani no pangzan ni len theina tura ruam han mek ani bok Eklavia School hi chon hukho atanga kal thei ani ba ka si hakong lam matang poina kal theya longtlai atanga nai te kilometer ni po thinglowa 33 kV substation penga pen chho tur ania tolte tan chawin dinglama pen tur ania kan zelin Eklavia School itheng mai don ani covid care center son chungchanga Dr. S Thaiji Senior Medical Officer thuko chang ilongai thateng u ole hei tuna hian Eklavia School sakme ka kan oma kan fiat thawangin hetilai hmuna hi tun hnaya longtai district a covid siveyan puntak luai wangin covid care center tan tuna han buat sai me kan ia hemi chungchanga hian ekabula hian Dr. S Thaiji Senior Medical Officer aoma ani hi kan han kom don ani pi Thaiji chi baile hetilai hmunin han buat sai dana hi khoi min han fil chola van thawm em hey in chat thongin longtlai district chu hei tun hnaya covid positive kan han pung ta luai meya ama chuan e covid care center kha khudilai hospital new building a khwan kan an da meya ma se kan pun chho ta zela chuanin in dana tur kha thar lo zona ngai ta chuan kan deputy commissioner thanem ngai na in hemi Eklavia school building te hostel te kha min han requisition sakta a tin chumin huwa chuanin atulang angke mani medical department in kan han boy puita a tin he building sakthar ani wangin tuite po lada lo anita a pipe te po la check lo anita a chutiang bokin electric te po fit sa ani ama se a that lo po eng ma la check phan lo ania khanga te po khanin PNE department lampang te tin PH lama kan tho pui ten thanem ngai takin ni tinin meron puya ti hian ni somni le pakhat November a khan kan ron athang lama khwanin hostel building girls hostel ama ta chuan kan han inson chhota a chuan nimin lama khan positive kan lo nei tamle ta ka chuan hemi kan hnunga building a hi school building tur ania heta po hian nimin lama ta po khan mi som pani kan inda a ti chuan tu na po hian voin lama te positive lem kan nei le wangin a le lam pang te po hi om theina turin tuna hian kan in buat sai le me kani ti chuan nia he kan lo thia danin hemi Eklavia covid care center man ani don ta ka hian mutbu te khum te in dai lo ana sa hle ti kan sia chumi chuan mi thanem ngai ten tran puina aron penual nin kan sia kha theyang ang min han sil le ta che nia kan thia thong hin he covid han nia thil an gai to the department te tan pon ahar sa a tin khum athang lama kan om lai te phei kha chan atira chuan chhuwa ta khan kan mutir hi ta chuan pungun lian chunga kan MLA in akhuta kan om lai khan khum som hi aron da nei ta thing khuma siam chuan chuba ka chuan hospital khum chuang bangte kan han manga hetilaya kanon inson don ta ka chuan athang lama hostel building girls hostel kan tia khwan mi somsari om theina om ta ne chuti chuan chung chu kan khum nei lui te le he mi tlom ngai te nan ron don nei ta kha
คุติละหมาควานินคุมสมงาเละปริยัตตุนาเฮียนกันในตาอารอนทอตุติฮีที่เฮียนอเวงอันเฮียนกรอนเสียงไม่ปัลเตกันในหลวงจุมอเก้าสิลเวงคุมปทุมเวงปุยจุนคุมปังาเละเมทรสประคัดจวนบาซาริงคุมปังาจวนตุยลุมนาเฮทสิกเดนดิตาตุยนินลุมนาตูรินตีนเอลทรีนคุมปทุมจวนซีไวเลนคุมปังาเวงปุยคุมปังาจวนคริสเตียนฮอสพิทอลินเมทรสซอมอัฐอนินมินเปียคุมปังามินเปียบกจวนคุมปังาให้มินหอบกนีจุดอย่างบกจวน LCMC คุมปัสรีเลเมทรสมินเปียบกจวนปุดินดินันคุมประคัดมินเปียบกจวนนินจุดจวนทั้งละหมาดจังคุมสมงาเล็บปริยัติตุนายเฮียนกันทันอินดาเทตาอันนี้จูจวนนินวันนายเฮียนเฮคอลเลจเวงละมินคุมสมอันรันเดนในดอนตีเตออกมาจวนอัดเวงเทนคัตินฟิลเตอร์เตอย่างจวนให้บากาปอเทนซานิไทเซอร์เตกันตรงตินตุนะก็รอนสวยขันไม่มาเตกไม่ปัลเตกันแล้วนี่จวนเป็นไงเทียมูลาทิลตั้งแต่ทิลทอนนี่คุตา CCC Hospital New Building กันดอมไล่ที่เป็นมีชั้นแห่งไงที่แหละโพลเตติงทิลกันตรงจุดนี้ตีค่ะก็รอนสวยดูบอกกันนี่อ๋อโอเลยข้ากันนั่นเชื่อตูร์ชินจุนิตาเสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ละมาแต่พอ positive เจริญมูช่วงทาร์เซลนี่แต่พอกันเสียพอตักเสร็จอย่างพอนี่เสร็จแล้วให้ตัวไล่เอกโนเวียมุนาโควิดแคร์เซ็นเตอร์มันน่ะเรานี่ตาขาเฮียนพอหลังเตมีมัลหลังเตพอฉันทำงานยัดทิลเปียกโทนาเป็ดตู้ทรงเตจังหวะลอมถูกันหันใส่นี่เสร็จแล้ว